countries enjoy incidental bilateral relations and we have strong economic and trade exchanges to cooperation in science, research and innovation. And moreover, our two countries share much in common. We are alpine countries at the heart of Europe with similar mindsets, pragmatic, bilateral relations, European affairs, as well as Ukraine and Western Balkans. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous accueillir ici. Je ne sais pas si vous aimez le sport, mais j'ai personnellement donné un prix au meilleur hockeyeur de Slovénie à Fribourg il y a 3 jours. Alors je dis peut-être que ça vous fait. Sport is one of your interests. I had the pleasure 3 days ago to give the prize to the best hockey man of Slovenia. Imela sem izjemno dobre razgovore s predsednikom Švicarske konfederacije. Seveda sva se oba strinjala, da je najmočnejše polje sodelovanje med najnima državama farmacevtska industrija. Naj nanizam nekaj podatkov. Švicarski farmacevti v Sloveniji zaposlujejo 8500 ljudi. V zadnjih 20 letih so investirali 5,5 milijarde evrov. Trenutno še potekajo nove investicije. Slovenski izvoz vseh farmacevtov skupaj, tudi z našo Krko, obsega kar 40% vsega izvoza. Za primerjavo, švicarski izvoz 46% prispeva farmacevtska industrija. Zato bom jutri seveda tudi z največjim veseljem obiskala 3 velike švicarske farmacevte, Novartis, Sandoz in Roche. S predsednikom pa sva se pogovarjala tudi o mednarodnih razmerah, dotaknila sva se Zahodnega Balkana, Švica pozorno spremlja. Švica in Slovenija sta skupaj sodelovali v Varnostnem svetu v letu 2024 in diplomati z obeh strani to sodelovanje zelo pozdravljajo. S predsednikom sva se strinjala, da bosta obe državi še naprej gradili na multilateralizmu.